ହଉ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କହିବେ? ମୋ ନାଁ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆଜ୍ଞା। କେନ୍ ଗାଁ? ନଗାଁ। ନଗାଁ। ଟିକେ ଦୁଇ ପଦ କାଣା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କହିବେ? ଆମେ କେ ସାହୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ପାବା ଆମର ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ। ଆଜ୍ଞା କେ ପାବା କେ ସାହୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ପାବା। ଆଜ୍ଞା। ଯେ ଦୁଇ ପଦ ଟିକେ କହ। ରାମାୟଣ କି ଲଗେଇ ଗାମି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ରାମାୟଣ କେ ସେ ଯେନ୍ ପହିଲା ପର୍ବତୀ କହୁଥିଲେ ଆପଣ। ହଁ ପୂର୍ବ ଦିଗେ ଉଧେ ଦିନ ମଣିରେ ବେଣୁ ପାଣି ଉଠରେ ଦୁଃଖୀ ସଂସାରୀ ଉଠରେ ମୋ ବନମାଳୀ ଉଠରେ ଦୁଃଖୀ ସଂଖାଳୀ ଉଠରେ ମୋ ବନମାଳୀ ଶିବାରେ ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲାଣି ଲୋ ବେଣୁ ପାଣି ଉଠରେ କଳା ମାଣିକ ଉଠରେ ବ୍ରଜ ବାଳକ କୋଇଲିର ରାବ ଛୁଟିଲାଣି ଲୋ ବେଣୁ ପାଣି କେତେ ନିଦ୍ରା ଯାଅ নীলমণি পূর্ব দিকে উদে দিনমণি রে বেণু পানি উঠরে দুঃখী সংখালি উঠরে মো বনমালী কোইলির রাব ছুটিলানি লো বেণু পানি পূর্ব দিকে উদে দিন মণি রে বেণু পানি ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଟା ଦେખાମୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେखाମୁ ହେଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ମାନସ ଆଜି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଦେଇ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ କରତାଳି ଦେଇ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ କରତାଳି ଦୀପ ଜାଳୁଥିବେ ବିଶ୍ୱ ରେ ମାନସ ଦୀପ ଜାଳୁଥିବେ ବିଶ୍ୱ ଉଠ ଉଠ ସଖୀ ତୁରେ କି ପାଇଁ ବିମନ ଫେଡ଼ି କରି କହ ମୋତେ ଅମୃତ ବଚନ ତୁମହର ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଅଟୁରେ ସୁନ୍ଦରୀ তো বিনা আনকে কেহি পারিবে কি করি তু যাহা মাগিবু রামা দেবী রে নিয়ত নহিলে নাসি ভিতর যেতে সুকৃত কাটি চুকি গলা তোনা গোনা রে ধন কুসারি পোনা যে পিসি তাকে জনা রে ধন কুসারি পোনা এটা তো নগা সুরে সচিনা রে ধন কুসারি পোনা নাই আসা জন্ডিস বেমার রে কুসার পোনা সর কর तुम्हें डॉक्टर के जाई पचार नहीं आसे जॉन्डिस बेमार ये गीत के गाई छन गार सुरेश कलाकार नहीं आसे जॉन्डिस बेमार।